103, 103. Mphefumulo wami dumisa Simakadze, nako konke lokhu kimi akudumise libito lakhe lelingcwele. Mphefumulo wami dumisa Simakadze, ungatikhohlwa tento takhe temusa kimi. Ungitsethelela lonke licala letono tami, angelaphe tonke tifo tami. Ungihlenga ngiphephe ekufeni, enhloko yami ungifaka umchele longumusa nesihawu. Wenelisa kuphila kwami ngalokuhle, kuvuseleleke emandla ebusha bami. Ngivuseleleke ngibe njengelusweti. Bonke labacindzetelwe Simakadze ubentela kulunga, angakhetsi muntu. Imisebenti yakhe wayenda yatiwa nguMosi, tento takhe tatiwa sive saka Israeli. Simakadze unemusa nesihawu, uyephuta kuthukutsela, anze ngemusa. Akakhetsi ngaso sonke isikhatsi, akatsetsi ngaso sonke isikhatsi, futhi akahlali athukutsele kuze kube phakadze. Akasiphatsi njengalokufanele tono tethu, futhi akasivuzi njengekwemacala ethu. Njengoba emazulu aphakeme ngetulu kwemhlaba, unjalo-ke nemusa wakhe kulaba mesabako. Njengoba impumalanga yehlukene nentshonalanga, utikhwetshiseka kangako-ke tono tethu kitsi. Njengoba uyise anesihe kubantwa bakhe, ngalokufananako Simakadze unesihe kulaba mesabako. Ngobe uyakwati kubunjwa kwethu, uyakhumbula kutsi siluthuli nje. Emalanga emuntu anjengetshani, uyabhahela njengembali yesigamu. Ngesikhatsi umoya uphephetsa, wendlule etikwayo, kube kuphela kwayo njalo, ingeke iphindze yatiwe kuleyo ndzawo. Kodwa umusa waSimakadze ukubo bonke labamesabako, futhi uyawuhlala ukubo phakadze naphakadze, nekulunga kwakhe etikwe bantwana bebantwana. Kubo labagcina sivumelwano sakhe, bakhumbule kwenta imiyalo yakhe. Simakadze wasimisa ezulwini sihlalo sakhe sebukhosi, konke lokukhona kungaphansi kwembuso wakhe. Dumisani Simakadze ninetingilosi takhe, nani machawe lanemandla, nine labenda livi lakhe, nilalele kukhuluma kwelivi lakhe. Dumisani Simakadze nine mabandla akhe nonke, nani tikhondi takhe letenda iminzando yakhe. Bongani Simakadze, nonke nine misebenti yakhe, kuto tonke tindzawo embusweni wakhe. Mphefumulo wami dumisa Simakadze. Akudunyiswe uyisene ndodzana namwalo ingcwele. Njengoba kunjalo ecaleni, senjalo nenyalo, ngiyawuba njalo kude kwenini nanini. Amen. Sekuqala sibuya kuJeremiya. Jeremiah, Lahluko 26, verse 1 kuya ku-16. Lahluko 26, sula verse 1 kuya ku-16. Kwathi nje ekuqaleni kwekubusa kwaJehoyakimu, umsa waJosaya, inkosi yakaJuda, kwefika livi livela kuSimakadze lithi, naku lokushiwo nguSimakadze uthi, mani esibuyeni selithempeli laSimakadze, ukhulume kubo bonke bantu basemadolobheni akaJuda
labayaye bede ukondela lapha ethempelini laseMakathe. Batshele konke lengutfume kona, ungashiyi nalinye libi. Mhlawumbe bayawulalela kube ngulowo nalowo aphenduke endleleni yakhe lembi. Ngiyawube sengiyagucuka, ngingabe ngisabehlisela lenhlekelele lebese ngitilungiselele kuyehlisela kubo ngenxa yebubi lababendile. Khuluma kubo uthi, naku lokushiwo nguSimakathe uthi, naningalaleli kimi nilandzele umthetho wami lengiwubeke embi kwenu, futhi naningawalaleli emavi etinceku tami baprofeti lengitithumele kini emaphindze nine Solomane ningalaleli. Lendlu-ke ngidabe sengiyenta ifanane neShilo, naleli dolobha seliyawuba yintfo yekucalekisa emkhatsini wato tonke tive temhlaba. Bapristi nebaprofeti kanye nabo bonke bantfu bamuva Jeremiya nakakhuluma lamavi basekhatsi etempelini laseMakathe. Kodwa watsi acedza nje Jeremiya kubatshela bonke labantu onke emavi labewathunywe nguSimakathe kutsi adebatshela wona, kwesuka bapristi nebaprofeti kanye nabo bonke bantu bambamba batsi kuye, ufanele ufe. Umprofeti egameni laseMakathe kutsi uprofethelani egameni laseMakathe kutsi leli tempeli lidawufanana neShilo, naleli dolobha lidawusala likhala libhungane, kungasahlali muntu kulo. Bonke bantu babunganyela Jeremiya bamkaka ekhatsi endlini yaseMakathe. Kwathi tiphatsimandla takaJuda nativa ngalesento tesuka esigodlweni taphikelela khona etempelini laseMakathe, tefike tahlala phansi etindzaweni tato ekungeneni kwelisango lelisha lelitempeli laseMakathe. Bapristi nebaprofeti base bakhuluma kuletiphatsimandla nakubo bonke bantfu batsi, lo muntu kufanele agwetshwe indzambo ngobe uprofete lokumelana naleli dolobha. Nani nitivele ngetenu tindlebe. Jeremiya wase ukhuluma kuto tonke letiphatsimandla nakubo bonke labantfu watsi, Simakathe ungithumile kutsi ngide uprofeta ngalendlu nangaleli dolobha tonke letintfo lesenitivile. Manje-ke guculani tindlela tenu tekuphila netento tenu nilalele Simakathe Nkulunkulu wenu. Simakathe-ke udawube sewuyagucuka angabe asanehlisela lenhlekelele labe sayishito kini. Macondzana nami-ke mine ngisetandleni tenu. Yendani kimi noma ngabe yini lenibona kukuhle nekutsi kulungile. Noko kufanele nati nekwati nikhumbule kutsi nangabe ningibulala ngiyakwehlisela licala lengati lengenacala etikweni nasetikwa leli dolobha nasetikwa labo labahlala kulo, ngobe eqinisweni nguSimakathe longitfume kini udawukhuluma onke lamavi etindlebeni tenu niva. Ngako letiphatsimandla nabo bonke bantu bakhuluma kubapristi nakubaprofeti batsi, lo muntu akukafanele ukuthi agwetshwe indzambo. Ukhulume kithi egameni laseMakathe, ukhulume uNkulunkulu
wethu. Siphela lapho isifundo sokuqala. Amen. Isifundo sesibili. Incwadi yaPawulu kubaseRoma. Roma sahluko 11. Sahluko 11 sine verse 1 kuya ku 12. Sahluko 11 verse 1 kuya ku 12. Sengiyabuda-ke ngithi uNkulunkulu wasilahla yini isive sakhe? Cha, akazange. Nami mathupha ngingu-Israyeli, situkulwane sa-Abrahama, ngiwesive saBenjamini. uNkulunkulu akazange asilahle isive sakhe, lasikhetha ngcandi. Anati yini ukuthi umbhalo uthini nga-Elija nakamangalela ema-Israyeli kuNkulunkulu? Wathi, Nkosi, sebabulele abaprofeti bakho, babhidlita emaladi akho. Sengimi ngedwa losasele, nami bayangidingela, bafuna kungibulala. Kodwa uNkulunkulu wamphendula wathini? Wathi, ngitigcinele bantu labati inkulungwane letikhombisa laba ngakasikhondi sithixo lesingubhali. Nanyalo kulesikhathi kunjalo, bakhona labasele ngikukhethwa ngemusha. Kukhetha kwakhe kungemusa wakhe, hayi ngemisebenzi. Ngobe kube kukhetha kwaNkulunkulu bekungemisebenzi, ngabe lo musa wakhe awusesiwo. Pho-ke yini? Kusho ukuthi bantu baka-Israyeli abakakutholi lokho bebakufuna, kodwa kwatholwa ngulabakhethiwe. Labanye bendiwa baba lukhuni, njengobe kubhaliwe ukuthi uNkulunkulu wabanika umoya webulimi, nemehlo ekungaboni, netindlebe ekungeva, kuze kube ngulamuhla. NaDavide uthi, shangathi litsili labo lingaba ngusochaka nelugibe, libe sikhubekiso nesijeziso. Shangathi emehlo abo angafiphatwa, bangede babona, nemigogodla yabo igobane ngokuphela. Sengiyabuda-ke ngithi, emaJuda nakakhutshwa awa aphela yini? Cha, akazange. Kodwa ngekona kwawo insinziso yase ifika nakubetive, kuze nemaJuda avukelwe sikhwele ngayo. Kodwa nangabe sono semaJuda saletha tibusiso letikhulu kubantu, nebuphuya bawo ngekwamoya baletha tibusiso letikhulu kubetive, pho letibusiso tidawuba tikhulu kangakanani-ke nasaphelele onke emaJuda. Siphela lapho isifundo sesibili. Amen. Sivumo selikholo sabapostoli. Ngiyakholwa uNkulunkulu uyise somandla, Umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa iNkosi yethu, weda ngamoya longcwele, wadalwa yintombi Mariya, wahlutshwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenya ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise.
utawubuya kwekuhlelana baphila bona labafile. ngiyakholwa kumoya Ngcwele nasebandleni lelingcwele likatolika nasenhlanganweni yalabangcwele kuthethelelwa kwetono ukuvuka kwemtimba nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcweliswe ligama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhla kudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele itono tethu njengoba nathi sibathithelela labasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela kube usiphe isibusiso sakho, libandla lakho kungcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga, bantu bonke kwade umthetho wakho. Vikela emakhaya ethu, vikela lababuthakathaka, uphilise labagulako, ududude labafako, usise sonke ekuvukeni okujabulisako. Sicela konke lokho ngaJesu Kristu inkosi yethu. The Holy God and Lord of life, in Jesus Christ you redefine our living and our dying. Grant that by faith in him who suffered on the cross, we may triumph in the power of his resurrection. Through Jesus Christ our Lord, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Somandla Nkulunkulu longcwele, indodana yakho iholwa ngumoya longcwele, yazi la kudla emalanga lange-40, siphe umusha wokutitsiba kude kuthi ngelukholo lwenshisekelo neluthando sichubekele embili kude kube lilanga lekuvuka ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthanzi wokuvumelana, kodwa wena kuphela lokuphakathe kukhonda wena kukusa impela. Sivikele thina abantu bakho labathobekile kulaba yimbiki sibasilasela ukuthi thina lesithembela kuwe singeshabi imandla ekithi ngemandla Jesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu Baba lomakathe wasidala ngemandla akho, wasihlenga nangothando lwakho. Sihole usiqinise ngomoya wakho ude sitinikele kukhonda wena. Sihambe ngelanga lanamuhla ngikuthanza wena nangekuthanzana ngaJesu Kristu inkosi yethu. Jeremiah. Jeremiah uphinde futhi uyathunywa namuhla ukuthi atshele sibe ama-Israyeli ukuthi ulawendekani uma bangaphenduki balalele uNkulunkulu. Utshelo lapha usakamemetele emembi kweminyango walithembele bade uvisisa bonke laba ngelana lapha etempelini ukuthi uthini uNkulunkulu. Uyayimemetela ke eleleka batshela kona ukuthi kulawendekani uNkulunkulu uma bangaphenduki badawehlelwa ukuthi abathumelela inhlekelele edawubhidlida bonke naleli tempeli ligucuke libe yindzawo ezicalekisa kube yishilo into letinjalo ukuthi bativele bona uma bangaphendvuki. Kuthi-ke masakumemetele lokho noma sakumemetela lokho bakuva labebala esondweni etempelini baphumela ngephandle babe bamgaga
bafuna kumenda silo sengubo kodwa nje bamkaka bambuta ukuthi uprofethelani into letiphambene nekusimama kwaleli thempeli yina ngaprofeti into letimnanzi letawenda bajabule kube mnanzi kube kuhle kube njeya uprofethelani ngalendlela kaprofeta ngayo naye usicana nampela ngivunyiwe ukuthi angiprofete ngalendlela le ukuthi lokunye lengingakwenza kodwa kuthe kusenjalo kwase ngiyabona diphathimandla tayeva kuse kunemsindo letempelini etasonzela khona nathi yiva indzaba kafisha nathi yiva indzaba tabona ukuthi cha naphela wenda lokho atshelwe kona akafanele ukuthi agwetshwe indzaba akafanele ukuthi abulawe ngaleso sento leso ngakho-ke indzaba iphela kanjalo ukuthi njengoba basho lapha ukuthi akafanele ukuthi abulawe silephathimandla nabo bonke abantu bakhuluma kubapriesti nakubaprofeti bathi lo muntu akufanele ukuthi agwetshwe indzambo ukhulume kithi egameni lasimakathe uNkulunkulu wethu afisha nebabuka lokho bona baphinze futhi behlisa ludlame baphela emandla waphepha njalo Jeremiya kodwa awufikisile umlayeto elochamuka kuNkulunkulu ukuthi abendeni laba bekunene abaphenduke edonweni tabo balalele uNkulunkulu bele insando yakhe bangahambi bahambe balokuzana bakhonda tithixo letibobhali letinjalo njengoba besebenda amen baseRoma Paula la uchubeka nenzaba likasolo asitela yona ema-Israel evangeli na Jesu nemusa waNkulunkulu nekuthi njengoba sivile kuthanda ukuthi uyawalilela abantu baka-Israel ubavela buhlungu ukuthi bamane basinziswe khoneleka kubona ukuthi ungazi ukuthi balengela eweni balengela esogweni ufuna ukuthi bamane basinziswe ukuthi kugcina ukuthi badawenda njani vele ngokuthi bangede bangamemukela Jesu bafune ukuthi in fact bambulala nekumbulala ngoba bangamemukeli ngakho uJesu balivangeli bangalemukeli ivangeli kanti phela nalo ligcwalisa umthetho ngalenye indlela uyabuta lapha uthi sengiyabuta ke ngithi uNkulunkulu wasilahla yini sive sakhe saka-Israyeli uyakhanya ukuthi cha akasilahlanga mhlawumbe njengalo ukuthi ngase sicabanga nasibuka into ngemehlo asemhlabeni ngemehlo enyama nakathi ingcondo tethu letisilima nebulima sicabanga ukuthi mhlawumbe balahliwe ngobe bangamemukelanga Jesu mhlawumbe kakunjalo qinise ukuthi mhlawumbe nakhona noma kunjalo kukhona labathile khona laba memukele laba akusibo bonke ngakho-ke noma bangalahlwa kukhona labayawusiza kukhona labayabayisani khona labayawuvikeleka kodwa nje ayipheleli lapho indzaba yithi yakubonakala ukuthi ekugcineni sibe sonke saka-Israyeli siyawuphenduka sisinziswe njengoba asho lapha Pawulo ukuthi uNkulunkulu akazange asilahle sive sakhe lasikhetha ncane anathi yini ukuthi umbhalo uthini na-Elija njengalokhu sesitsheliwe ukuthi nakathi khalela ukuthi sebababulele bonke sekuselena yedwana uNkulunkulu wamphendula lapho iphindze ukuthi yengce lapha uthi ngitigcinele abantu laba inkulungwane nesikhombisa laba ngakade ikhondi sithixo sasebhali ukuthi kuyawuba khona noma abantu bangona kuyawuba khona laba yawusinza ngokuphasa kahle kwabo ukuthi bangakhondi lokungakafanele ukuthi bakhonde labanye boNkulunkulu njalo lapha uthi pho yini-ke kusho ukuthi bantu baka-Israyeli abakakutholi lokho labe bakufuna kodwa kwatholwa ngulaba bekhethiwe
lokusho ukuthi hayi sibe sonke kodwa ngilaba mbalwa labanye bendiwa baba lukhuni njengoba kubhaliwe ukuthi uNkulunkulu wabanika umoya webulima nemehlo ekungaboni netindlebe tekungeva njengoba sibe study lapha nje khona ukuthi banetindlebe kodwa abeva banemehlo kodwa baboni tingcono tabo yabona ukuthi sebendi kahle indlebe ativa into lenjalo kodwa ke yakhanya ukuthi nako lokho akusho nje kusimane kulipho into le uNkulunkulu lekayadiko nekuthi banetinhlitiyo letilukhuni uyabathi bantu bakhe naDavid yakusho lokho usengiyabuda ke ngisemaJuda nakakhutshwa awa aphela yini ukuthi nabakhutshwa abakhutshwa baphela bonke noma kwabanjwa bona labo kuphela labakhutshiwe cha akazange kodwa ngekona kwawo insinziso yase ifika nakubetive ukuze nemaJuda avukelwe sikhwele njalo besivile ukuthi aba nesikhwele ngobe lokho bekufanele kuba kwabo sekukwalabanye bantu nemaJuda avukelwe sikhwele ngayo kodwa nangabe sono semaJuda salesa tibusiso letikhulu kubantu nebuphuya bawo ngekwamoya baletha tibusiso letikhulu kubetive pho letibusiso tidawuba ikhulu kanganani ke nasaphelele onke emaJuda kuyakhanya ukuthi ekugcineni noma kuyawucala kumbe kancane kodwa ekugcineni ayawuphelela onke emaJuda asinziswe nasiva lapha ngalendlela lekusho ukuthi konke kuyabe sekwendekile ngeqinisa kumhloko kwawo livangeli la gcina selengcela kubantu betive kangathi ke ukuthi kube abagcinisa kanhlobo lingaliwenca yini belawugcina kubo yini kodwa nje indlela uNkulunkulu wayehlelisa ngaleyo ndlela leyo ukuthi ufike kibo bali reject bale bese liyenca eliya kulabanye kude babe nesikhwele sekuthi lokho bekukwabo kodwa sekwalabanye abantu kafishane usho njalo lapha Paulo ukuthi ngaleli langa emaJuda onke ayawuphelela ekusizisweni amen. Sibusiso nelidumo nembongo nekubabata ukudlula singakushona lesingakuconza akube website lokungcwele nalokudumise kabe yisene ndozana namolo ingcwele kwathetha tingilo sitonke nabantu bonke nabo konke lokudaliwe kude kube nini nanini. uNkulunkulu somandla siyakubabata Nkosi yomusa wonke siyakukhonda asikufanele wena kepha kulwa kwakho kusenda kube sikudumise sikubonga sikudumisela impilo nosiphe yona netibusise tonke lesitemukele etandleni takho netwa konke sibongela indosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela babe wethu ube usele singawukhohlwa umsa wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Babelo sezulwini losana yakho ethembisile usinesithanda segama lawo lawusiva yemukele imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letabo ngaJesu Kristu inkosi yethu amen. Umalako badla lana lelihle Nkosi